Minn qabad jikdeb. Minn qabad jikdeb bħal Edifenek Adami li kien bat littra f'April 2003 lill-kaċċaturi u nasaba. U di kulħadd jaf x'inhi u tafx erq fiha di, tafx erq fiha. Jiena li waħda ngħid in-nasaba hija li Inti hemmhekk. stess semmejt dil-ġimgħa jekk Minister ċerta perjodu aħna stajna dialogajna aħjar ma' nasaba din ħaġa ngħidha. Inti stess inti qed nipprova nirranġa nuqqasijiet li kien hemm fil-passat imma b'rispett kollu din mhux nuqqasijiet, dan huwa erq bil-poplu Malti Waċi. Erq bil-poplu Malti Waċi. Bħalma sar ġara u ma ġarax bil-poplu Malti Waċi. Ovvjament, sieħbek Simon Busuttil jafu kol għax ovvjament kien involut fil-xismu di gazzetta li kienet inbatet qabel il-referendum taf il-kaċċaturi u n-nasaba. Ġifieri da kollha mimlija erq murajt u tiegħek kull kaċċatur jew nasab jgħidlek din ikollha llum il-ġurnata. Jiena kull fejn imur nistaqa' ma' kaċċaturi u nasaba li jinteressom. U n-nasaba bħal kull ċittadin ieħor fil-pajjiż jippretendi li jkun stmat u mhux imqarraq. Dik li jippretendi ċittadin. Għaxejn noqogħdu nduru mal-lewża llum il-ġurnata u ngħidu illi nistgħu nweduhom jew għandna pjan nistgħu nagħmlu xi 10 snin biex nonsbu ma nonsbux.